me purchase audio open chilemu abru media so a wo de frɛ manager Gideon e was 0544272080 0544272080 me purchase enkwan aso ye e na wo to niema na se wo sika anso a ye ma kwan e ma wo di mobile money etua yeka sanso na sikapudo bia opesa wo sendie eno dodo bia opesa wo ye bia no ni nyina eye Munox 89 Enterprise bra na wo fie ho enya kono me pacho me do ko Big Joe Enterprise me pacho ebia na wo phone asai ebia na wo ni phone ebia na wo pe phone pempena de nyina wo pesa wo tubi ekoto a me pacho ni nyina eye Big Joe Enterprise me pacho bra na emu na wo phone na alock ya wunti minyu no bra na ye gi lock ni free so ma se o screen na pa ya me pacho bra ye be ya ma open chargers earpins airpods any screen protectors awudo ni na pacho ni na eye Big Joe Enterprise me pacho Big Joe Enterprise ye wo eboko total filling station wono ma sanso na kunsu zongo me pacho zongo junction awudu kunsu mankraso kunsu a zongo junction wono ma eho na be Big Joe Enterprise anwia kwanta so me pacho ye wo ho eno ti bomode abra na ofon na ase no de lock da so no eno phone no mpempran de nyina accessories no me pacho bra na ye mo me pacho enfre Big Joe ene ne ma no e wo 0245794556 0245794556 me pacho ne mo na ofon no so emanyam me pacho opese otukwan ko boga me pacho akwantu de ye akwantu de eye pa obi ho a wo se akwantu de me de akwantu amoa me pacho ne okwa wanko bobla me pacho bomode abra ne fa wontu kwan ne ko peska behwe abusuafo enu ti na full time recruitment and travel consult for se bra na mo fa wontu kwan ombedu wontu kwan akọ Albania, Australia, Canada, Germany, UK, Luxembourg, Holland, Iceland, Japan, China, New Zealand, Dubai, me pacho ni na omode ye ko amia kwa ye adwuma me pacho obanso a we school ni na pese jebisa mo me pacho ya so ye be jebisa mo kama pa san so na pese ngemi sana wo de tu ye ni ma me pacho ye be boa wo na ya jibi enso de ama me masema ka cho se me full time recruitment and travel consult for that room no me Azerbaijan visa 5 years edaho nti anytime bia na me metumi akọ anytime be sraw bomodin abra se de be ya wo so no akwantu no betime tubi na wo so watimi akọboga aba behwe fie anytime bra na ye mo me pacho ye wo so for lie your complex road so Wax Angel Academy for school mu no ma me pacho ho e na be hu ye no me pacho ye mfre Ohini Solomon e was 0536789130 ana 0549563403 na yamu na account we eye onyameba wonim se maranata fo Yesu ana no asere no gina hwemani wonim se Yesu onkuntokwa so gina bonti no onkuntokwa I get it so this is Mishia Yesu ana was onu anko be sa okay onu anko onye de wuye ntikwa kujari Yesu a Yesu ankare me yonye Yesu ambu obi asode Yesu ambu obi asode okay hey obi aye bone na wo twe na so asotwe ye bone ebro nye bone asotwe ye bone asotwe ye wode ye bone ye wode nye bone di oye na ye bone na nye bone di anwa ye Yesu na Yesu nti ne ya nyani beje oh question na mbisa o se ye wode ye bone nti ye mu amafo asode di nti obo wo mkro mugusu ye okay omonye kofini amanyina anya marketing ya ene ko bu omo ama so squad so bu akero boro no we wi asese okay that's about it minya adwuma na bibia so etime nko ententem fama me kwara entrance na ya nhwe nkrata nim kakra ba mo yenye be ibi enumbi na yenko na bibia so etime enye fine pa Amansan Dawuro eso eni me pacho ye live wo YouTube. King George watching us live on YouTube from Germany, Frankfurt. King George share live wo Germany she enti Germany fo nyina ya chiamu anopei na ya mama iska kakra na yenso yemfa hwede efie esitie ye de be hwe kira mama kama se de be ada mokoba mba beto se de Ghana no etie no efe na no pe mema wadwuma me pacho mu amutie mi nyina no we Amansan Dawuro special me ma wadwuma wa wutie me pacho wa wi SHS se wote efiri nkawie ede ko eye pasetia nyina mso kwa akosi ademra no mo a wo ye oba na wo ye be ma me ma wadwuma wai anyinam so serebo so pasetia no mu nyina ubetumi afra me sesia 0544 79 1504 we o ma nemom
me de wo to nchen misropa se o pa adwuma but we SS we SHS now wo pa adwuma aya for the meantime what they are 10 na frame me 0544 79 1504 0544 79 1504 frame yankasa na memfa adwuma nhyɛ wo nsa why na ye kakra fire 10 for the meantime no nti what ye free nka we empa setia yo so agogoso kwa kosi anyinam so no ne ade a wo de frɛ me bosheba wo anyinam so ka kyerɛ wo nkrofo no me ma mo adwuma we nyo bi ne kuma ntwi wan frɛ me a enye me a wana waye 0544 79 1504 na me ma adwuma kwa ramache ya so bibia ya so bibia boko dom ni ahwe ye ho ye pa e de nyame ase enra no dey no call say enra na nye bad na nye bad kra mo nam na adom no so aya mo nkai adom na so za na ka kwebe de twetwe ho de twetwe ho enra se so to en be no so mu na me hwe na me se asa wo ne nam me mantem ho ye no kra na fesi benya kinki bia podwa na me hey grofwe sabre yo enya sanketwa kala ye mura muntam ne ye krata ne mutaw ne ni nkomo Mr. Rukus edase yemo biara kwa ba biem emfamra Katakyie 90.9 kasa video so braso se de wokrata na aposo no me nuanom yinu yasin kunwa edibedi monto mu fiefie mu nwuma mu ene mu kwankwa nuase na me sha ase abruso na me the daily guide the wokrata no ana e sha ase na wo hwe daily guide the wokrata na esoro kakra wode inki kokko ana atwe ana wo kye se Mugabi you Ofuriata na special prosecutor HAC no OSP HAC no na chese ehonsa kwakoye yi no kan Ofuriata abusuafo aba bontende report bi aba chese papa no na oyare na Nyankopɔ ya adom se surgery no ya wie ama se ogusu a na honya nya den de but yesi prostate na ha no prostate cancer menim se bia fa pa na de catheter tum de dia se prostate dia wan de catheter betu be mama na Mr. Rukus me bwana yesi prostate na ha no okay se wono ana yire channel no oyiboni won but omunka some de eyato ne ana me na me ka so bia o like se bia de betu be mama et se dia ya ni surgery na bi okay munji surgery ni ya na bi surgery no ya wie na Mr. Rukus wo sa hwe katafa to so miensa Obama ne wa say o me ex minister bi na se dia wo fam ye wura kan Japan e chi se ya o se Nyankopɔ ya adoma obompa e se Nyankopɔ ya adoma by 2029 die na ye wura kan Japan na Obama ba ye Ghana man panyini ana ye na se kunwa so a se dia akofran ye dia se nsema o so ande a kire Ghana fo nyina se dia wo so na ho odene ne nim die ye se ne fie bi kan pa won kan kwa se fe o da man so mfanye part office anya sam keto akora na wabɔ ho amane enso wa ase yi na yese enrada parliament kwa setena na omu vete Supreme Court judges no na omu di atodwa se Supreme Court judges no ba financial na omu no ho sa Mr. Rukus aba amane sa wa hase ya ehon sensem so de atia nso no na Mr. Rukus me pacho ti yese Ghana man panyini John Dramani Mahama gonja de don kra oteja taso opro so wedie onse bra no oba pro no okase private schools no oba free teachers no obeta ne kwabam ne bia kan wo mu schools mako 25 say de omunso enjoy free teachers no na Mr. Rukus tie na anu ya na Trump Ochese Ghana ha say tabno de atoto amama so no na Ghana so hyembi ana ochese ohwe no ahwe nyema mu so betime yi ban no de free Ghana for so a akata nso aba ho amane enso so ewa ha say ya ensema de guard de ban no ana maburu bi so ache no Mugabi yankeni kabla ma me fa de Ghanaian Times ko wakwata no ento awo so ohwe ni mu na mi say etututu obi akoso pa ewo sunyan fa sunyan ahensam no ho no kata na ebo amane sa ulu sunyan se sunyan hwanyo omo ahensam na hwanyo kra na kata na ede ho amane aba na onu say Nzema East Municipal Assembly no achinkofo maku aduonu maku 20
omunyina amso mo do court ni nyina ne se ni na illegal mining galanse ho ensensem ya yabo amane yabo aba Ghana for ebi aye hwuda no omo de enzima East Municipal Assembly for no omachi wo mo so mo de omo kwa akogina court said ebe ya omo so emla no ebetimi ni wo madi said ebe ya galamse no nsensem no ebetimi akofom pa because dan nyina na galamse no eme se yebo ho amane nso eme se amanfo ensheda entiase papa enti na de Ghana Times ko wakrata no e de eba no na owi ne nche ho ba bi nso a foreign affairs minister enso edanchen ho okuje to aboka ono so edanchen ho said there ono so tuja say oni Israel and Iran for ya no baba ye said be ya okabi said be ya ye de na this year omo Iran no obetumi ede omo asawe piem oman Ghana na de Ghana Times school wakata no ede bae graphic de bokata no na ochese Supreme Court won sensem ya another vet in course so emnachibe fi no e wa hase front page memo so e bere ko na mesere ku sie won se ne ye mofo na mo twe eye BC so hwe no na na se bia anti a omamu a omu de beba wi ye na wa ye ke bu afu pa mesere ku minum de ntia o che se e teacherfo bi ne school fo na kama chimu ana apo no enwiamu apo omu bosi ya so bi pa tu se ya afidi na ahase so o se ka na obo amane ye se mizari kuso me se asem ti babona jaja o sa ti jaja asem so se ka ana ade fo se sa de we e o se ya abolish free wonya kra kata so abon amane wa e wa hase yi mami fa de overseer ko wakata no ento aso yewura mawusi a ono na say o pe GJ Ghana General Association Samchirofo no ono so edi mu akotene pa ono so epebi na ode atudwa se GJ no ho bebanyam na ye kamade a omo yedie ene omo bambo nsam ne de ono oba obebo mode pa no wati mehwe no hwe ne se de be ya Ghana Samchirofo se de ohene ba uti akonwami na me ne kwablantie ya yedie ebetumi akoye pa ede amaye se de be ya bibia ento echima awe ho na okata no say ebo amane biem wayi sensem na ono so de betu jase wayi ene Zoom lion contract no ye bana abana we nemum yentwem na kata no so sade ho amane ba na 25 private schools a ankran schools makoma ko dunu ana kwabena delegate ba amane no kata enso ede ho nsema ba se si ya de schools dunu makoma ko nu so no amo ba be ye no free SHS bi na bibia nso atumi akonkan dem okuja to nsensem na osanso edase ho Ghana fo no masadi nsensem Iran and Israel nsensem no eno so no ose bo ho amane bi okay me to aso a the national enquiry obokrata no na me to aso Mr. Rukus ofa JFK emfonyi da hase yi na say MPP mu ntokwa bi va eye position ho no struggle de pa ana amanfo do mun sa techre ye JFK so se asa wo hyekire ye yibisa onso mu national chairman no na busuafo de kata ba se na hododo kakra na yesenka omu hwe mu se obi baba yenso ye hu se yewura ye no so yi masa bon hamanya e wa ase yi na fuwa ho price ho sensem ya Israel Iran entokwai na Ghana fo che se anhwe abema fuwa na sa akosoro ana omu ba mane se dia bi ayestable igya ho sa emfa won ntokwa no ombekuma kuma oni panya krampa fuwa na de be gya so brane kata ba hamanya na se court so etimi a confirm eye boniken de taki adama a se de court agina tum a won sansam so wabɔ ho amane wa hase ya mesume kabidia kyerɛ wa won sansam de tiazo so no mugabe na me fa the independent ko wakata no me fa the independent ko wakata no fa intwato me say o hwa was ex minister endorses Kenya Japan say the kwabadi kan do two call the delegate because them Kenya Japan they say there was minister bi they say there one no they say there say the kan of from Canada Japan chi den was say obia na de be ko okono afim pinu nu watwe na abato ne de omo bi kwa eyura Canada Japan ana mo fa no because omu say onu ni pa obetimi aboa ama party no enya tumi asaba aban mu biem eno nti we ene nsema krata no ede ehu nsema ba ye de etudwa na wo hwe esoro won so a o say 300,000 sensem bi enso atumi
epio na me say the judicial hu sensem na say call judge ni ti adwam na okani na judge asem de kata no so enso esa de hu sensem so asa ba say no de ebe ya omutwam say na kwabena enso e kan the new trust the kata no me trust ni ti twato and watch say yewura Alan Cash Mr. Lucas Apostle John and watch say nyankopɔ ya doma kiane ke wade no wase kiane ke 2028 or your president abon hama ne wa say wompa bompɔtwe ana manzo sema asi wo MPP mu ne party mu yi no na national chairman amana me boy no ka busuande kata abram MPP for say sisi de papa no do no enti okay right korameda say bedasi ano paper na obachiana ma ko di min komo manager for okay ochiano bed for this year okay all right korameda say Amansan Dawuro suni efrem Nyameba Eric Oduro Jnr jumedi ni guso anopa ebedi nkomo mpanifo join ye e studios near di nkomo Reverend Michael Tufowa say he sounds so na odende so e studios a yeguso ni nyina ni ebedi nkomo na bibia nso etumi akoso kama mpanifo join ye from both sides me aminua Clinton manu eba na afei so nana abradu so ebeba fiase na afei etimi edi nkomo na bibia atumi aye fine from Nyameba Eric Oduro Jnr odande menua baby am what interest wo mu the 25 private school selection okay me busa say aban no kan yampa na me nim say be more than that okay you I want to ask say is he going to add more and I say obe maintain this 25 na tell say ni brain of power na simple no ni time odi AD 4 years aso amana kwa na okay e ba san so a o maka no so bebusa say yenso so yenya Ghana fo ana tieso yenya bi yenya na afere yenya Ghana fo bi the 25 schools private schools it's also a gradual is it national or region what pick region now we are Ashanti region kakra we now o pick 25 there say 25 ni so nya Ashanti region kwa pick 25 no the whole Ghana region be 25 region be on the afrafra wa pick from different regions the nyina no the whole Ghana na 25 join free SHS near 25 the whole Ghana for 25 I was see where your first chapter nti obese there be say baby a private school will be and government school say be amienu miensa ho nti Ken Hammer say I will go so no you will half my will go so okay mem so in about 40 minutes drive okay so okay in about 30 minutes uba Kukoma Greek and so ha in about 1 hour uko vidim senior high school and you know say Yama Ken Hammer will go so I don't think say a problem but I will see where your first chapter nti me mpabo a me bone say enkoye bia bias say bia ye favor bi ena eje bi eno no me problem no ko bibini de nka de oye nkeye ye free ba ko ne akomienu so benyo obi obeka se na nka me na nkese say de me di kan okay almost ye free ye be sha ase gradually gradual process I think say a very good idea pa any ade ebeba nti Sammy de kwa kujari mepon why be pon me I know so be pon me me ne penny for I omo wachiro so e wachiro nti me kona me chia me akasa me doctor CEO doctor say say ba bi owo bi anya me chia no na no me ba no na ma me bi ka say ebra mo che no obi en foforo no na ma foti me firi nyina nti omo kai pa sa ado he na oyede ma oyede amomo obi timi de ne body be show no afiri ai obeba we say afi no be kan stories easy na me chia no ba person ope o hu aduro ma me se bia Yesu din di yahwe ha mahwe no eno aduro na se de no o de me person eno nya wukrom kasa Dr. Pe o hu aduro ma me ti nti no eno na de o me se ko ba Viva Fashion Center wo to ase oso orende me di nkomo nti ya me so me di nkomo nti be se chia okay give me from here yeah hey yo Tom yeah nobody fi show me how I live my life. Streets in I show man a sharp like knife. I think far when money come my way. Stay forever, never fade away. Babylon front to me, boom, my baby. Ground to the top leader. Me speedy up, say for punk, go be no Charlie, no day.
And the power of intimate speedy, time no day. Yeah, just I need to be answer me speedy, time no day. And the power of intimate speedy, time no day. Father Lord, give me favor. No airtime, give me data. But some name because I'm into that. Every day, man, I hustle for the paper. Hey, yesterday do my thing. Bobby and Jazzy, you already say. Now I open the whiskey, and I'm a penalty. And for me, quite rubbish, and I'm coming with it. Hey, Miss Speedy, I'm safe for punk, but we know Charlie, time no day. Hey, and the power of bench, Miss Speedy, time no day. Hey, yeah, just I need to be answer, Miss Speedy, time no day. Hey, and the power of bench, Miss Speedy, time no day. Okay, so that's about it. Give me favor. And I pay you good so. And give me data. But some name because I'm into that. Every day, man, I hustle for the paper. Hey, yesterday do my thing. Bobby and Jazzy, now you already say. Now I open the whiskey, and I'm a penalty. And for me, quite rubbish, and I'm I want some year corner for your quack income. Penny for what I say. Many are Clinton men who want to say. So, Nana, I'm bread do. Yes, sir. I know what. stay forever, never. I'm a communications team member for the NPP. Sansona Clinton, I'm a communications team member for the NDC. Can you mind him come up? I am more money to be found to my papa in front of him. From Nyameba Eric Oduro Jnr. Very good morning to you, Daniel Mensa. Utie live ewo abrepo. Yeah, live ewo YouTube neso. And also Katakyie FM TV. Yeah, live ewo YouTube. Time no day. Timinye juma no pay na fe. Yenhwe de enonso edembekwa akowie Katakyie FM eso eni arapa penifo atenase a meni omo ebetwetwe enkomo na bibia nso atumi aye fine pa ewo ho sei ma me shase emfa free Clinton so na me manu akwa ba Clinton machi ja bibia eboko twede ampandaro ma de nenso ache na ohwe de o man yiko de na jese Ghana no se ya fere ntuma pefra no no na mebunu nyina ni age I see se bibi ekoboko I see mebunu nyina ni age na bibi ekoboko dia nana machi mejisu eburu minia nana bibi aboko oh nana no mini otwedi ampanda roma ye ho okay odino empani din ti mebo a ese meboniye nana abredu ana ese boniye nana oheneba abredu nana oheneba abredu all right bibi aboko mira oh otwedi ampon yankopon ne nana no madaroma ye ho ye edenya ase pa party mo ti say yeguso ye rebranding ye rese ye betimi ahyehyɛ MPP amayokuoni okay na yetime dey recapture power in the year 2028 enti yeguso ye boy ho modern all right aropa yense enkomo twetwe na ase ba ma menhyase efiri na ho na fe memfa entwa FNC from ensama ye di nkoma no pay no de doso but emu de ebetumi ye de ebedi na bibia so atumi aye kama pa agric minister de atudwa said drip machines no ese enche de bisia bonte na fe ye de ahwe ya akwan a titiri ne me aya nnuane firi ho atumi eba na fe former education director as a director general for Ghana Education Service and also de atudwa say private schools are mampani ebinum private schools binum mampani de free SHS hyehyɛ no de account ma na ɔde asa wo mo no ade no so ɛsɛ hwɛ ni yie pa ne nyina ho nsɛm ɛka ho a yɛdi ne fie atwuma mponua nso so ɔmo ehia ɛkyerɛkyerɛfoɔ teachers pa ɛno nso director education director ho nso de atudwa saa nsɛm nyina no yɛdi anɔpɛ ɛwɔ Amansan Dawuro so na ɛyimfa na ɔpɛ sɛ ɔhyɛ ase firi na ade kɔ wie he ɛma me hyɛ ase ɛma me mama ntache wo free education nonsense okay ye nyina ye bekaya in the year 2008 and I ran another danko kufuado ebra wo bontoa april 2 May say ye abemi abehye ne nsem say o manpen wo Ghana and oda ni trimupo ene nisu ade hun edi say Ghana for ye na dom na ye de tumi ehye ne nsa
or the BBI friend free senior high school education ebeba a man for action S3 say untiminye 2028 entimiantentam that's 2008 entimiantentam 2012 or by or says Sudia say when you swadi huna me person me be this is the legacy and person believe Abraham Babaye president of Ghana. Okay. 2020 that's 2012 engineer and your core in the year 2016 and Ghana for after your mayor send your mode 2 million my run another than Kwekufado wait me about be my pain obey my pain in the year that's 2017 academic year and you run another than Kwekufado 1 year Dr. Mahmoud Bawumia and an education minister that's Mia Minua Pain Napo rolling out that's free education. Send a beya akurabia free junior level that's JHS eco senior level that's secondary school no obenya kwan na wako edi entira ni nyina ne sene wa amanfo a sabio efie bia omufiri no na sika eni ho na emwani ho ebetimi amomotimi atoa so akọ secondary education esan say efie nye bebre ye maame ne ye papa mon bi etintam omontuma kotonton ese na bia omoma betima ko school na yewra na nado dan Kwekufado ene yewra Dr. Mahmoud Bawumia timpo ne se obebiem na obi biara sabio obone ho modern wo adesua mu ebetimi enya school ho mfaso empo se otimi wie eye secondary education na so wantoa so a eboa the Ghanaian economy. And in the year 2017, the first academic year na era na nado dan Kwekufado rolling out. Na sa ade we de America we nyina ne say ade ba ko a etwase yehunu e wo mem say amayokio bi anase obi pritumi na odi enisuade hunu bi tudwa ne yehu say ebebo atwase nyina yeshom ne boni chidom. So far say min kani pikrana about 3 million children enya benefits was our free education issue. Okay. And omanchi children a continuous process. Okay. Nti ohwe MPP manifesto ni mane wo say kwaye nimu no private schools no will be included. Nti yera nana Mahama enso hui ena oboro ina waba na wo say o extended na ma private school na a good idea. Okay. Because me come chira wo say me GHS no nim enkofo am no mu GHS no mu ni made empo say na bi kura ni made chen me but esan say na fie nye maame ni bi papa ni bi no antimi antoa so anko mani ni sent ni bebre wo ho a ankomu ko school na bi Moses na bi anka omako mani chen sa but esan say wenya education anka ebia bibia oye ne samre hu no ama wo ya etosini enti say yewura Mahama ehun say free SHS na emfaso wo so ebeboa emofra na so say o extend ama private schools na a good idea but me concern ba konen say me read it through but menyahu where the funding is coming from. Okay. Yedema free for private schools now ye pilots am o ma be free education. Because the minimum say oko private schools na tuition fees na omojeje no yene na omode bo school ne ho bra yene na omode kire achechefo mo yene omode tue omoka administrative staff yene bi na omode tue omoka. Enti I want to ask the government where is it people are may mention the teachers on the private schools, the administrative staff, the non-teaching staffs now. How is the government going to pay them? Okay, so maybe are they going to be placed on payroll and on the government payroll and I say yembenya special fund the amount omu. Okay. You know dan chenya before some babam te sena ubisa ohwe list na 25 list na ye parrots na the whole Ghana and they are selected 25 and we went through the list and I think Central Region and the Lady Park with 6 schools, Greater Accra with 5, Ashanti Region with I think 2 or 3 thereabout. It's a good idea. Education idea nyina ebeboaye me pese sabio me wo faase bi ana minua bi ana me busuani bi
a sign says you can't fientino no access to school. Never. Men and nebi no policy even nanado di webe but no policy be say if you obi an school kra na SS. Okay. Because SS we learn a lot over there. Apart from the academic side, we learn a lot. And my wadrimu ye de ebie e ma hu nyoma bi abrabo ani su nyoma bebre. Enti me nua Clinton wa hai. Sabio me gidi say fie ye. Enti no we school. Ebia no one benefiting from free SHS. But ebia na fie ye and no benefit optimi kutu aso. Oni mama fon so ebia na fie ye but omuni madian so omantimi anko school. Enti me gidi it's a good idea. We all have to support it and push it forward. All right. And a good idea, no. Other a friend say other topics. Maybe you might want to. My main touch on. Mess about hobby, but maybe you may touch on. My main touch on. My picky education. The name called Achman Punua. Okay. Shortage of teachers over there. Okay. Okay. Ashanti region. Achuma province now. Yeah. Achman Punua Kamia say omu villages pa. Okay. Would you say omu villages ba because udum pasetia obeko I think bedabo tano duma sekra ko would you meba minim da enclave ni na uko would you maintain am start free pasetia udum pasetia mu bedabo kwa midwa uko ate say de o kata no duma sin anansumu nyina is included rubegu pasro sa and osha enye say teachers nani because over other areas they are overstaffed. Yeah. Edient in my ways. Ningina say, maybe when you say, though your backlog of teacher training for your madaso etifia, intimate recruit you into the mainstream teaching field. Aside that, there are people when they are posted there, they want exactly, yeah. And right, because of the MPD in common ra or can once because where rural area, Abia who say Abia or and carry a buakwatan also Kumasi Metro the access to Nyoma Bebreno easily than say be didn't bako kwami dwa anensu tano dumasini ukrana akikakikano enti yebesre abanye say ye recruitment na ya pursue amanfo akosa miaye na anka omo ye do omo rural areas no ye mo omo some insective. Okay. Send be entice you or amako. On Sanasian nurse strike no musenka or ma for na more rural areas no. Yemo some allowances, send a be buamo or munuma or moya or home or musetima quatin on my no wakazi be or your postinico, I think. Se kwami dwa say okay saira no operator obeba nachi all because accessibility to the community no difficult okohwa ebia network because ohwe atwman puno enclave no so omo problem with mobile network connection pa okay and ye besre say aban ne moa se ne be ya menua Clinton wa say okosku o teacher training enche no obewie one hwe posini ko ho a onko obeka se bi o ho aketachie won chinti wonko on the obeko ye be force but if say there is incentive there na boy teachers no se na be okwa na ni beka na obetena ho e bi ama no wifi bi yesipo ho ni ama no wifi bi se na be ya obenya access to computer no so aye na research na be betima boa na mana kira dia menyi ni say ye post obi akwa onko two na accommodation wise okay because obi o ho aye bi a watena Kumasi ana watena Kran e bi efia watim bia wote na odi ne kosa area na bi obekosa bio manusim na so nyese meka buo mani e bia atakwa medan bia enti yam finding a way na teachers bungalows yentimi sisi bi e was areas no se na ebekwa even teacher ni no okokra na ni room wo hoda na se na bungalow onko hinda that way no kwana incentive bi ma no se na be boa na ma the teaching na obekre ye mofa na etimi akoso na konkan na me da se Clinton minia said na de ne dia si no ehun na be sha se free na de akowie hin whether didn't come on as mechiano nze me hu na che okay mo a co position na
nso ko pe ba bi kakra tena ye ti nana ye mo akwaba eba atwoma mo bi ya south ya da wa senso so sa ane wa ya men ko be ya hwehwe me mina me da wa se me sha se from free senior high school and home sense ma by na extended the private school no okay drumre bi yenu MPP for ebeka kire Ghana for say free senior high school enkro ma benefit ewo Ghana nyina ye 5.7 abra omukọ se omukọ lanche omukampe that was 2024 campaign national chairman Era Steven Tim ensema obeka kire Ghana for no that campaign corona say omampanyi that time omampanyi dada watwam ono so sorry ya ono se da bi o Steven Tim ti omampanyi dada watwam omampanyi dada watwam omampanyi dada omampanyi dada ekufuado ti da so be form omampanyi a watwam omampanyi watwam ekufuado nso so sorry ya o se da bi Steven Tim de o kan nya no kore 5.1 one education minister nso sorry ono so kan 5.1 echire yeto abawie ya omoye handing over education minister one Ghana for be kasai Era o say edutwum o abandada na breso no afi o say amana no so o say da bi o say de na ye kan kura nya no kure enkro ma benefit of free senior high school 3.1 asat now enti ye kan free senior high school dia yenuanum entro ma atwa akire Ghana for no Ebaso. Okay. Ebaso. But enkrom benefit no because of politics inti no person almost score political point. On ba bontin make say 5.1. E chire ne e chi wo mu. Na o ma dane o ma no mu say 3.1. Enti say we free senior high school na menu aya akono. Ai ne o hwe oku schools no ma enuane. Aya akono sisi ai. Aya akono gidi. 5 months. Within 5 months ya ban. Ena uch aya akono. Aya akono. Ena uchia ushare ni anu omukọ free senior high school na o de ya free bi nebusa ashada interview nebusa ene aduane omudi ewo school mu ho no first no ni mu na emo bi wo ho onua be one cup a wan he betime otu a be da asen no be mfimfini ma ena me no ka se omudi me ntwa ntoro ena me no ka se omudi abena ebi di Cindy Rice emo bi wo mo friend Prague ya eno bi that 5 kg ni bi no opa free schools ni nebusa ene no mu di ene nkra no mo kwa aduane ne chema ne so mo pepe to ebi kwa aduane timi buso aduane buso kwa nkra no mo nye de mo nkonkodi nti ene de free senior high school ni de o pe de aban a se de mama ka se oba obe review na mo ka se o cancellation na mo kwa na mo se na mo for sem class out for mo kakra ena me no ka se mahama buy free senior high school we review free senior high school no ama ene free senior school na ya kono fefe ai ne nkura no di aduane pa ene hu o ma de we a mo body na ye no ene wo oba bi na okọ SHS ba wan hwe kura obeka se ebi okọ aduane be no di mi we aduane aye papa John Dramani Mahama de aba ne nkura ni di ye hwe se o mo se aban ka se o de be call private schools no mi nu ade ten se mi nu ayi o kan bibi na mbese mi correcting o se omo na di kan se omo de be call private schools na ye beje FI okay ehin fa na wo mo manifesto mu a o improving kire me se omo ye o ma say free senior high school se Ghana for the 2 minimum omo be ma kombe extended akọ eye ade aye papa John Dramani Mahama bo hu Dawuro saa kire Ghana for se da bi ye nina no ma omo ko free omo ko private schools no omo so ye Ghana for mani bia adenti na obi ba ekọ aban school de se aban ntua ne kama no na obi ko private school dia ese da bi private school no ono de oni hu kwan so benefit nti ye papa ka se da bi nyame ya adom na Ghana for the 2 minimum ya me ba ye the private schools ni ye dey ebeka ho ene wadi ni bo hye so ne okọ private school proprietors ne principals na de wi a omani age omo bosi ema omampanyini John Dramani Mahama no na se the medical kan enye school bia na ye include no free senior high school no okay ya hwe kuro bi te se nka we ton ase ye wo Katab ewom Katab facilities na ye wo ho no
entimi accommodate say ye man no nkura entimi accommodate enti aban ye wa select some schools bi a ohwa omo facilities a that facilities no say ye brew akura anase ye de nkura ne brew a obetimi ade accommodate nkura no enti na ohwa Ashanti Road I think say 2 schools or 3 I think say ID college mo any that schools because ohwa that schools no mo facilities na omo betimi ade enti e graduate ye ne kakra ko ye gusu sa kakra sa won say be 5 years to come no na free senior school any almost private schools are e wo Ghana he nyina no mo ye dey omo sa ye dey akami I see and because of accommodation tina any facilities na private schools ni bi eni no entina ama ya select some schools bia for the meantime ya pilot to omo a ye do omo ye dey e sha ho e ka ho no se be ya ye be hwe na ba bia portals wo no na ya ye na ya dey correct ni nyina na nyame ya adoma no da yi na ya say include enti ye ne kakra nkosa kopim say private schools e wo Ghana he nyina no ye omenya access to free senior high school no I see na omode I right Clinton maybe a bit on Greek minister the drip machines I say or say ye be see from na answer me okay no problem me na o ka aban no ye nuanu ma omo ompese enkurase ompese ha ompese ombeko rural areas no emze ye first ye ya ready no ye budget no se utie bi ya aban na twa 20% bi ato ho e di ama ye nuanu ma nyame ya adom ne ye post ya omobeko ekurase no aban wo 20% bi omo odebeka omo salary ho because obu wo ha said na menuane kan obu wo kura o ka so onko adobe ura onko chinchim ta nkronkro na onko nti aban si da bi e ho no so Ghana fo mani bi ye dai e wo ho nti ene wo say do be ko na obetwetwe ho abai ho nti o salary no ye mfa 20% minya dai enka ho nti na ya me no wo ka sei nyame ya adoma enche ye be ombesha ase recruit ye nuanu mo wie colleges last year no sa ye nuanu mo be ko dan kurase no aban wo 20% be obede o de be ma wo mu e na aban so asa aka to say nyame ya adom na ye sisi schools basic schools no bi wo nkurase a enye nkurase kura krom so kan school bia e besi bia no the teachers accommodation be dey e be kan te say bia ki si school aferia yenye siwia na esi quarters bia dey e dey ma ye nuanum teachers for omo e dey omo wo akire ho na omo nso so omo ho ai dey ahenha omo kakra because ye nuanum teachers for drum re bia na omo ensem na ya na akoye bibio ho enti minu America ama wate asese papa John Dramani Mahama or the 20% ebeka ye nuanum teachers for ana ye nuanum kuma omo akoje entity ese omo be ya cheche for or the 20% ebeka omo salary ho obi bia we na adwen say obekọ akurasi bia no ye papa so be sa e di ama nti we ni aban a odwene Ghana fo ho all right we ni aban a odwene Ghana fo no ye Minua Clinton manu no or communications team member for the NDC but if we mienu na me no mtwen komo na abredu so elfie ye din komo pa me ba cho YouTube ne so Nana Kofi Pablo also shout out to Awilo Ventures and a happy birthday to the CEO of Awilo Ventures and I know every Nana Kofi Pablo ho and or the free YouTube so Eddie Eba mo amutie na mo share your Germany you so a very good morning to you sir monso yada mo ase se mutie ye pa afei aminka we na fe me na reverend so mbremu kakra na mesan company for King George or share ye live on YouTube every Germany Frankfurt Germany and King George so share a very good morning to you Masha 80 CEO of Masha 80 fashion Ewon Career Master Abdul Rahman and our face also Madam Priscilla and Mavis Samira and Equia Munyina more Dreamwear clothing ewo aferi Akrofrom Junction Dreamwear clothing ewo aferi Akrofrom Junction mechia munyina anopei